Hito Trap Integrated Territorial Organization Hito Southwest Khasils District haka pratarik ujemang arjar arbusau kila penlong ya kejingkenra napang ya ka wei kejaka dido hapo iyo mokrwan haka ba kila lap bat yo bat sanwut kiba suba di drog harangkat unar injek ukanja kakiat na kitay kibreo bat hadin bala yo bat ikitay kibreo na kaliang jong keseng kila itino yaki sha kipulit jong ka maukurwat police station banle ya kabadon kam uba polius ternyang habakren hakilat pathai kubor hadin ba kilalet IT ya kiti kisan ngut hakibor pulit ulaong ba jingkhenra jong keseng kamsyam lakut tang hangni ne menta hanrei kan beteng napang nangni syakmat knang bagi pajba nong syong shnong kindon hak jing syong suk syong sang namar bagi pajba hakini kisngi kiladon hak jing shifting namar kejing jelei jong niu drug bat ki kams niu hapo kathan hi bro away kaseng kala kentu bat kala khot kala wer ya baro kiseng bhalang kiseng long kmi ki borshnong ba kinetrailang manrat dengkhong ya gini jing sneu daga ba kentu ru ki bor jong ka an man shimkhia halor kani ka kam jing thang ne daga bchit bachai ne jing thang hapo thanat Bercini arai tada weba, yai ne cinlam cahat ya thanat cin pakai ini, bat lada, ya kata cisen gasen kaban kong ba, lada, ya kata cin di apo thanat, hagabor jong kaan, bat lada hagabor jong kaan ya cim kirai, nang nek sakmat, ngin cim daga bagi senjam. Kadai. Hai canak, lam can ini. Nakling yung ikid khod yung kay Hito Southwest Khasils District harangkat berkejing tirlang yung kisun yung unit berfer bat nang taka circle mentaka sngi aka pratarik ngilawan man khanra yakan di kayo mokruat ikini kinong di drugs di sangut ngila iyo ban iyo khanra yaki bat plus nang ta kitiar kitar kinar inject ki drugs ki kenja nang ta ki bleed kijing penkam yung ki di mentaka sngi ngila shim ban ngilawan IT hak po thanat police station Southwest Khasils District bat harangkat itu kena baru sangut hikum kaseng ngiliarai ba nang ni syakmat ngin khenra man kapor syakpor ya kani kayu khnang ba kani ngin rat khong ya kani kajing snew bat kuma pi man kapor syakpor han kuma pi hang ni hapo iyo makrwat san baji kini kinong syongyu kini ki basa dido kini ki basa diktung bun bakilakhang namar na kai kadaw bun bagi kena school bun kiru pajba kila ya jakajing sir hang ne po yung makrwat tingi nakalin yung kaseng iko ban shim da kuy ka karai bet kasin jam nang ni syakmat bangin shim ba ngin radin khong bat ngin khanra man kapor syakpor pala ngilap ngin ai hakisin jam kiba kham e bat menta ngiwan ai kabor jong ka an bala da kabor jong ka an kam shim khia ngikum kaseng ngin habban shim da kuy kisin jam ngikum kaseng iko ban kentu ya kabor jong ka an pakan shim khia bat bakan dekan radin khong nang ni syakmat bat ngiru kum kaseng ngikrpat yaki seng balang yaki seng longkemi yaki borsnong bortau bat yaki bor jong ka an ba nang ni syakmat ngine trilang ngin radin khong yakan ka khlam kabala serkhai ba hapu kan ka dong ka thanjungi ya kiti ya baru kitar kum kapisa kum kitu kidrak kinar injek ki ganja ya baru khoj kitir kijing penongkam yuki ngila ailu dah baru khoj hapo hakajing adon lang baru USP UC hak bor jong ka an